Sen жүректен айт. Самат, угадасың, мен сені сүйемін. Екі жол қалы. Самат, мен сізді сүйемін. Бұл ақырқысын қатты айт. Самат, мен сені сүйемін, угадасың бі? Sen suyuşunu itaklep bilet Samat. Sen suyuşunu bilet Samat. Kalpım sen Bayke'de caman diyorsun ya. Ya değil mi savuk şey? Ya. Bayke'de aka de. Aka. Menam de. Menam. Ha sen 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 Bayke'mesin. Sen an. Menam akam dep cevap bergin. Düşündün mü? Bayke dövüm, bir yaka Bayke'nin sayısı. Sen o şey çüylüklerle öz göt pul katırış gerek bolçu. Seni görüp alıp duracakşı. Pidarra. Sen nege elderge o şunçalık ne sağa biro birdeme dediğim ne kıldı? Sen özün ayt tutasın. Bunu onda iş kıldım hani teginde mondaydı. Birader, sizlerin suranışta janağı ayakta urganlar жетиштүүлүү да. Эфирге кылганlar өтө туура эмес да, бирден ачык айтайын. Ya sen efirde kılganın dura ne bizde kılganın sen efirde kılganın senin kılganın. Эфирге жарыя. Seniki dura me bizdiki me болып қалды сага, прап болып қалды. Sen efirde kılganın turadагы биздин эфирге тартканыбыз. Карачы тугандар кара сууда кармалды, ошолчу бир кыз менен. Kızın getirdik. Kız ketти. Kızda ayıp çok. Kızda nikah ayıp çok. Kızda ayıp çok. Na pizda bol жооп бериш керек. Суроолор бар экен, айтчы, суроолор. Суроолоруңар болсо айт кыла, не кылайлы? Не кылайлы? Туура. Көтүн айт. Бу пизда бол, бу дахуя. Абида кылганда бу сука. Бу гандо. Даху. Абида кылган. Булчу бу да абида кылган. Сен нахуй жакшы неме кылбайсың, сен бүгүндөр жакшы көрбөйсүң. Өрттөп салгыла. Гита азыр. Ой, балдар келсин азыр бензин тагат. Жанагы багажда запас бензин бергин, бу жетимдин көт. Путунле күгүз керек. Флашыгына тизесине чейин күзгөндө билет. Ошондо жооп берет, ошончо адамдарга, Энең деген жетим. Сен жетимди Путумду да жаман кылма. Жок. Сен жетимдин бутун даканса күгүзөт азыр, күйөт, путун күйсүн азыр. Мен урганда мени баса албай атам, брат. Ила жетим, ила нахуй. Сен иламсың. Өлүмүш болду ата калып эле. Сен де мени ого жетим сезилерге жардам бергиле да, брат. Жардам бергиле. Илам суроо үйнүң. Адамдарга ончалык неме кылбашың керек болчу. Сука. Кыргыздын ичим күйөт, брат. Жетим сезилерге. Sen adida kılbasan içkim işlese deve, sen işlese devesen. Sen jetim özün kılarsın, bardık nersege özüngün ölüsün. Жоқ, башка кантип жардам берем, башка вариант жок. Мен башка жардам бере албайм жетим сезилерге. Ушул аркылуу жардам берем да мен. Sen bu arкылуу жардам берген ишим көрөлөге. Суроо жооптон сурагын, элдерге айткын, элдерге просто элдер. Не кылайлы? Элдер сурас. Башка сөзүм бар. Бул жетимге дейт. Теманы бузат азыр. Жок, элдерге бузбайлы. Мында мага айтсын, сага ошеге жаз дегин. Ушул жерге жазгыла тугандар. Жок, не кылганды жаз дегин. Ошол нерседе сурашат. Бу пизда болдучу. Бу нахуй. Бу пиз адамдарды чумарт эти. Kızlardı çumart etti, piz özünçe ha? Sen oyladın mı? Tutulbay, hem bilbeyt ha? Göt. O başka nerse tığıp koyçu nerse var. Alo, sen onçalı sen gelgen kızını yağmurdun mu? Kızının siyazında vurdun. Alo, sen ikinci oşkodağı kız izlep kesençi oşko. Kız izlep kesen. Bilesin mi men kime kendimi? Kız izlep gelgin oşko. Sen ne kılattın? Sen o çüydele öz butulka otururuz boş gerek bol çüydegülerle. O çüydegüler hiç kim bilmeye kalktı. Men çüydegüler men apşeni al oşo baldarga dayındaştım bire eken. Bazanlar bol kesilip sen.